Sesibuyile futhi take siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo. Welcome to it. This is Against the Wall. Asiyeni kuphi Hollywood. Bet with 2 random more on the selected Evolution Games to win 100 free spins. To jump into this, go ahead and click the link pinned on the comment section below. To get started, if you are new on this one, use the promo code SKWEM to register. Also, Hollywood Bet has a great welcome offer of 50 free spins plus 25 rand bonus when you spin up. But please remember that you must be 18 years plus. I urge you, you must be 18 years and older to participate on this one. And it is so important that you always be responsible. This is an awesome deal, so don't miss the good luck. And don't forget, the competition, it ends nyalo nge 31st zika December 2025 as we go back to the episode. Danke siyabonga sithi kanjalo sekuphinde kwabanjalo. Grace and peace. I really hope this finds you well and in awesome and dope spirits. Kunenjaka gogo in the building. So lo nyaka unyaka ka 2026. I hope Grootman angeke basenze isiphithiphithi le. Angithi uyazi yonke into ihamba ine number. Joba 2026. Hey, ingabe ikhanda isiphithiphithi ngale kuthiwa unyaka wethu lo. Hey. Isuka noma kunini. Usinike mekeme serious la. Hayi ndoda uyafohla ngokufohla ngithi kuthi ngesinye isikhathi nawe indoda uyindoda. Yeah. Akumelanga nje ukuclaim. Yeah. Futhi nawe indoda ubudoda bakho mangahlukumeza abanye abantu. Oh yeah. Ngoba uyindoda wena. Yeah. Kuthiweni konje sinama rights la eSouth Africa. Yeah. We all have rights. Yeah. Sinenhlanhla. Yeah. Imnandi la kwabanye bahlukumezayo. Ama rights kunala aphelela khona. Awuloku nawo. Yeah. Yazi aphelela phi? Ama rights wakho. Ngamfanele. Aphelela la qala omunye umuntu khona. Waza wakhaphelele lapho. Yeah. Kusho ukuthi asimelanga size sinasencwadini soyephenya kuphi. Now une right nami nginayo sine constitution A1 esikhava C2. Yeah. Uyazi ukuthi ama rights wakho. Yeah. Naqala wama wakho yagcina na ngabe kubo oqale ngama rights. Before ngik-introduce kunenkulumo zengayo iphila kunenkulumo ebabayo you won and award and ngiyabathanda abantu engiba-honorayo mina yabona bafana abantu be-honorary doctrine but hey babuya kwebandla la kuphi la hey ngibonile abantu babodokotela aba-questionable uPremier David Makhura before kungena iGrootman uPinyi uPanyaza Lisufi kunento ehambayo lapho kahle bebana honora ngani lapha I know ukuthi ubhizi kakhulu iactivist eli serious manje yakho interview ngiyenza back to front before siyedanyana ufuna siqale ngethe now into zenzile zonke so that we celebrate ngesinye isikhathi abantu abenza kahle yazi kunezinye izinto esizenzayo singabantu ne ke ukuthi ngesinye isikhathi nawe yenzile iyinhle uhonorwa abanye abantu abayibonile wena bongenzi ngoba wenzelwa abanye abantu ukuthi bakubone ngokunye in particular kule ye award but bothes eyomva komnyango siyayiqala but ihamba yonke yeah kusho ukuthi ingangena nje ngomva komnyango njengoba sikhule singabantwana sonke sikhuzwa ngokufana not unless otherwise but nje ngaba no bra wami nami uMahwaba bengiphila naye ke sikhule kahle umngani bethu bongasobungani besikolo besiganga sibancane sibe izikhwaga sibancane yiko ithena ijika lento le yegangsterism nasibonisana C2 asizange sithe man lento le sikhulume nje ilizwe lelwani ukuthi asiba blame abanye abantu ngendlela zethu amavalo abantu awafani mara ngeke siboswe intwana thina meaning that labantu besibabhosa sibancane siyaba blame ngokuthi bebasaba intwana That's powerful. Angeke ngisaba umntwana
ophiwe isikhathi ukuthi ungena ngobani endlini mina ngithuke ngithi hayi ngisaba ukuya ngale uzongenzani umntwana uzanga mina umama wangishaya ngaze ngaba mdala umama ungishaye sengiyile nto le engavimbeki estradini wangibhatreka wangibamba wangenzela enye into wangivithiza kabuhlungu kabi sengixake lokhu ngiyinkinga ukuthi bayazi nasiphumile nje bathi bahamba bayithuma ahwaba noBheki noJugu nomzwakhe hayi alikho elibuyayo Oledi lathi kaka. hey la ngibophi Oledi mina Oledi lami likela ishisa inyuku Ilekela ishisa ngize nayo bengikhuthuza yabona kunezinye izinto ngeke wazifihla wama ngomva kwazo ngoba kunezinye ucabanga ukuthi izinhle abantu abazirecognizeile not bonke abantu babheke lento le wena ucabanga ukuthi bazoyibona ngoba abantu abayi5 bayibonile kunalabo abasesenali ya isalele emuva ukuthi lo ubani waxoshwe emsebenzini or waxhwala ngenxa yakhe nawe uyenzile uyazi ukuthi kumele ume kuyisiphi isimo nawe umuntu ophile kahle nje ekhanda lakho uyazi khona yakho kumele ume kuyo ukuthi manje nase ngithathele ligxathu lokuthi manje ngibe ngomva komnyango ngenile ejele bathe ejele kokunye uba naleyo nhlanhla ukuthi ungena sowukhuzeke kaningi siboshwe sesidubuleke kaningi no bra wami angeke size siqamba amanga ukuthi senza into inile ifame la asenza ifame uzwenza ifame kunabantu abakwazi from umncane abakwazele kude abakugadile ungamazi ukuthi bakugadile Yeah. Ukhuluma njenge steering wena la. yes wena i-steering la awusabe bani ubani kwenzakala umuntu onjani ungasaba abantu Awungiphele lento bebayibiza yini le award because ngifuna ngijahela ukubuyela le jele so iqala phansi impilo yakho yonke and then mabe no honor bebanonora for in njoba impimpi njoba ngitshilo ngithi so iqala phansi yenye indlela sike sabhantita no bra wami besenza ama 10 years sikhuzwe from siqala ukuba abangani until siboshwe ngo92 kuthi uthi ngifuna ukuthi ube ne reference if that is the case ungakhona ukuyobuza lapho ngoba kunezinye izinto ozoyithatha wena skimine uyibonisa omunye umuntu ukuthi inja yami yabona lo hayi ukhuluma into ephila uvela omunye umuntu athi verification ngiyayithola ukuthi why le ndaba le award ufuna ukuyibuild awufuna ukuyibeka nje izoba nzima bangayibonisa uka kuphi lento mamela ke siya reverse ke manje sesiqalela phansi from inception la ubuya khona ekasi yakho ubuya kuphi ubani bakwazi ngobani ekasi yakho ngizalelwe ngubheka ihlatshwayo ngizalelwe zone 7 ngikhulele khona ukukhula kwami ngakushare nejele that and futhi ngeke ngize impilo yami yonke ngiyiphile zone 7 i20 years ngiyiphile ejele then kuyoba ne break kokuphila kwami ezone 7 nokukhulela kwami ezone 7 we have to be realistic ngikhulele ezone 7 ngiganga ngisiphithiphithi ngidinana nabantu ngathola le yaphathi okukhuzwa uNkulunkulu namaphoyisa ngangena ejele ubeka kamnandi nomngani wami uGwabzini sibambe inkunzi eThunara noma ungayirefer uzoyithola it was on Sunday kwizi 80s ka November 92 saboshwa nge16 next week yakho singenile wabhayila uaccusing ngo siboshwa nge16 ngezi18 sekhotho sika November i-remind bathi it's 18 December nasiphuye ekhotho uaccuse wabhayila i-remind kazi 18 December isipha 12 January 93 12 January 93 bokuyi Monday if I'm not mistaken bayi drop icase ngoba ubufakazi bebangakuhlamanisanga kahle uaccuse bamthole anomunye ubra wethu ngase endlini kuye nabasearch abathole igani le esithathe lapha eHIV babaqoqa boyi2 kanti kunomuntu vele obeka sibonile nakwenzakala leso siphithiphethe for nahini nakungenwa kimi ngwasearchwa wangatholakala inix ngavuma saphuma sahamba bathena abaqeda ukuyekela accuse lo munye le bamthola no bra wami lo bengigage naye engiganga naye uMahwaba nakaqeda ukuhamba ngathi danki bamyekele ebusuku imedan robbery
itheni after first appearance ngabatshela mina ngathi mina la ningibambela into engekho nalo mngani wami lo nimbambile isibhamu lesi mhlambe sakalweni nimiyekile nikhulumisane naye kanjani benazi ukuthi nizomthola lapho nithole ubani mhlambe mina ngoba nithola ngesibhamu mhlambe bona boyi2 kunomnini sithole kuye bayibona ukuthi eyisoba nengozi ba drop isaka ngezi12 sika January base arrest ngezi4 sika February Same sack. Yeah, same sack. Sebayilungisela ukuthi lengana abantu abayi2. Yeah. Ingabi ne statement sokuthi kunonye oyeke sokuyinto entsha siboshwe si2 futhi. Is 4 ka February entathakusa same years 4 basise court. 4th February. I remind yakhona bathi 19 February. Hey, this man is very good with dates mfethu. Awukhohlwa ne? Walimala kakhulu. Into ezingizwise obhlungu ungayikhohlwa kanjani? So uthi ukhohlwa ukuthi la ngangwajwayini la. Eish. Umdala kangaka. Eish. Hayi. Ngezi 19 zika February baspe I remind ye 22 zika March. Wa choose apile futhi. Ngisale. 22 March nasifika baspe remind ye 22 April. Uyatrayela wena. Mina ngiyatrayela. Yeah. Ba choose yohlanganisa. Yeah. Ngel 23 bangibheyile. Sinasifika ngel 22 zika April. Yeah. It was on Thursday. Bangibheyila Friday. Bathumela back then bokuyicheri yami sakhula ke. Ebayithumela izongibheyila. Nangifike eKasi ijele nalivulwa nje bangibheyile icheri yami. Nangifike eKasi ngikade ukugeza njengoba usho ukuthi hey na ubuya ngomva komnyango kumele uhlambuluke. Ngibabone nabo igenge yami naye la imekho. Ngiye kubo mina. Ayisengibheyile 23 Friday. Yeah. Bame same street yami ka Grootman awuthi besifana nayo. Yeah. Nangisuka ngiyakubo ngithi ngithole kahle ku Friday. Bathe umuntu uze kabi singana next. Eish. Bahamba ngeMazda emhlophe idombolo. Njengoba sisuka bathi hayi kunomuntu osikweletayo esimthengisele iMazda. Asambe imsolani imali le Friday uzokhona ukuthola something khona wethu. Ngathi ayizi kahle lento le. Ngapha uyisiboshwa ngapha kuvuthwa wena. Kuthiwa kunabantu abasikolodayo. Siye nomuntu lo kumele kwe yasambeni. Accuse uhamba nabo ngithi. Sise bailing C2. Yeah. Siye. Lasovela kuleyo kasi bathi kuse Cairo. Le auto driver ulivayo uthi mthomo no wartella. Mutho ngabentsiyar koloyeri ikhendletso. Bona uyetsa. Nangiphakamisa amehlo iMazda ebomvu ihlezi phezulu kwezitina ayinaminyango ayinani sime lapho ya nangu lo muntu avela bambuze mina manje imali yethu mfethu awumoni 1500 la imana athi bafethu abantu abakabhatali akhethi 400 rand ama 20 rand uliva yathatha sherele ngama 100 rand i23 bafike bangishiye bahambe ngoba ngithi omnye nomunye usemgwaqeni ngestrata ngento ngestyle sakhe. Yeah. Yes. All right. Asihlangananga ntambama. Sihlangana futhi emalangeni. Next week is 30 on Friday. Si plan it futhi. Asinamali. Si plan it says ba abachoose baphethe ikare ezithu. Mina ke inkinga yami angikwazi ukutshontsha mina. Angifuni ukuqamba amanga. Ngithi ngeke ngatshontsha imoto ngenzani hayi. Ukusakwami nje bokuloko kwenkani ngiyakuthathela. Phela ngoba ngiyaswaba mina nongangiphatheka ngitshontsha ngithi lo muntu lo saka ngazi ukuthi wena mina ngithatha into oyifuna uzoyithatha uzoyilanda manje si plan idoti is 30 ngiphume last week kumele soguduza somewhere yabona lento obutsotsi le sizikhohliwe nokuthi holiday asazi nokuthi kusasa holiday is one isika May Saturday ekseni nakuthiwa kuyoguduzwa hayi ndoda hey into le ngeke akuvulwa ngalapha asiyekeleni sayibonani nini sikhaqheke ke umnye nomunye la yakhona ngebhadi leli elesithukanisa nabantu ngelinye ilanga namhlanje kwenzeke enye inkinga lapha kule yakasi yethu le lo chero amazongibheyila lapho othunywa abafowethu. Yeah. Ufunda la esokwazi phambi kwasedladleni secondary. Unomngane
like abo tiki nescale amosibaya bahlangana nje ngabantwana ukwazana kusilo umngane singathi mhlambe Yeah. singaclaim Yeah. engimaze kahle ukuthi umngane wakhe nasiya ngakubo ngasezone 8 and small farm kube ibhadi limnyama ke lelo ke mina ngeke ngize ngibiza ukuthi inhlanhla ngoba ibe ibhadi ngomunye umuntu nami njengabanye abantu umuntu akeke avelelwe ibhadi ngithi danki mina abadulayekile kuvela inkinga ku ngezi1 ayithi besithi sophanda anginamali anginanemali eshakela anginamali bembombo kuntsimbu ngingene endlini ngabo ma past 3 to 4 ngithi hayi magogo akungiboleke naye ngabe khona magogo athi hayi anginamali yakho wena imali engakupha yona 10 rand ngithi ngimdala kangaka gogo athi hey angibi 10 rand ngemadayisini nangifike emadayisini egate kaTereke la simbombela kumbombelwa khona angeni mina lapha sithanda ukuzixabanisa nale Grootmanera sifuna ukuyibhosa why ngithola aba-accuse bapake iCressida nevene endlini ebhekene nje lapha kaTereke ngale komgwaqo phambi kwasemadayisini emadayisini ngiyiwini igame ngishaya yonke ngaleyo 10 rand leyo ngiyabona ngiphethe boma 600 700 rand back then ayithi ugogo uthele imali angeke abe nayo angangipha yona iyothenga ishebo nani ngibuyele kugogo nangibuyela kugogo le moto zisapake lapha ya gogo angitshele ngithenge yini gijime siyothenga lento esithengayo no accuse size nento esisayidla sibuye shiyela ugogo ngoba ngeni lapha kune tavern ngapha bathi Erika ke koba nemasakara bangisakhumbula idate but boku April 91 ngithi mina hayi buti omnye bro wami nje nayo besinokuganga naye but ebengiclose inyana kakhulu ebengiclose kakhulu naye uMahwaba ngithi yena siyophuzela ngale lo muntu usiqoshile la nasindlula lapha ya kuvela uMahwaba athi hayi woza buti ngiyazobathi uwinile awusasiphi nix ngithi niyaphuza mos ngibapha imali yamabhiya siye ngale yabona sonke isikhatsini to 7 past 6 manje ne siyophuza ngale sihlalile ngale until 11 la bona abaphuza khona eGrootman leyo ngabo 11 ayidlali kufika ngo12 akusena umuntu nasiqhamuke khoneni house number itrate kuthi istrata lesi parallel sone na undlula lapho is first street left uya eErika Tavern nasivele khoneni brother amaKhenbe wa cheap 2 rand sithenge 48 sesibuya namanye ngithi kuye Uber ngithi mfethu yazini naba labantu laba sebayaphuma bazofuna lo tshwala nesibaphili balotshwala and kumele sikhiphe isihlamatama ngalotshwala lo ngoba le mali esiphethe kumele sokhipha ama dry clean siyophuza ntambama asibabalekele sipote ngale naba baphuma lapha kaTereke 11 uMahwaba nalabantu laba mamuthi la i2 ngo11 angithi mina ngibest ngomqondo but into esinjalo ngizikhohlwa easy ngoba ekungazikhohlweni kwami kokunye kwenziwa ukuthi mhlambe zisa nedanger ezofaka abanye abantu enkingeni ixabanisa abantu kube khona lento ngathi noma umuntu angakutshela ukuthi hey mina ngazi kanje umbuzo ukuthi bokunini bokuyisikhatsini boyingakhi Sitotsha labantu siyopota ngalesa strata ngithi bazofuna lo tshwala bangena ezimotweni 11 bayavaya kusasa ekseni kufika ulivayi kimi sibhekana ujuluke kabi lo muntu emwe unalungana nomongene kuvayilelena yimfethu thini yana ya around unyawo mina hayi ngeke ngikhuluma igama lakhe but kusema aroundini wethu Yeah. na usuka nje phambi kwase Erika la Yeah. mona jwale we uhlayile flopo unali kutlwa ke tla ke mathathe kutlwa hothu hunale bana ba dithini ba ithu ba lahletsweng kae ba bula uweng jwale ngwana wa ne re tsamalena maobane o tswile ka tlunga baleya ke se aware ene ke Graceland mo ne re kitlile teng ke re ke tlo msheba impebe ha se yena na ngeta mana re lo msheba nna ke gona o kena bona mara ka hore o nahana hore ka nna ba ikena ha re se rapota ka ha bona ka mo ke tla hla opposite nna ke mmitse ngivele opposite nna ngiyaqhamuka nginibise aqhamuke yelo muntu mona ufuna ngithe mina awusela ngespeed nento ngifuna ukuvela la ekhoneni nakaqhamuke ekhoneni house number 5 kubo 4 number 4 nakazovela kule strata ungithola ngimena le out athe mina kanti ngibizela lo mntu lo abaleke lo muntu athi noma ungabaleka ngiright manje yo bese umoya wami uphuke kabuhlungu kabi ngithukile ahambe le out ntamba mazivelele indaba man lamantombazana abulewe
ile engene sokwazi umiss esokwazi ubani bani hey yini kwenze njani kwenze akunamuntu owaziyo hayi babulawele kuphi Yo. hayibo iSunday ke hayi ireport ebanjani angithi amafoni awekho sikhathi leso yamalandline lo owami lo ntamba amasi ngiyomcheka ke athe mina mkhuthu akaba bammolayile ngithi ofing ngwane ngwana okena lena school athi liselina lo umngani wakhe wasekhaya lo wasesikoleni ngithi king hayi barokeni bathu kaJardini kunelinye awuthi behlala yasesowethu begiyaza noSelina angazi bekuyirap or in baqeda ukubagama 2020 afika lama GTI ebomvu njalo nangiya kuthikini wami mina ke bengidlula lapho iPark eJardini la uthi labantu ngathi bangena eJardini baxokozisa yala imoto esipani mos bashaya ikhanda omunye wa driver ngiyabona bathatha manje lo mntwana eJardini kubo babulala ibhari yakhe eJardini ngiyabona ukuphuma kwabe endleleni babamba ama direction emazonini le ngoba asithi nje ngaleso sikhathi asikhuluma ipolitiki but iviolence bokwa amaphathi abhekena ithubo kuyingatha neANC bokuyiviolence beyinegama layo akunakuthi ukhuluma ngeparty enye la yes apparently kube nemoto ebomvu ethola lo omunye ngiyabona bangeli basemotweni eyi1 ebomvu bayabulawa njengoba lo mntwana bamthatha ngale moto ebomvu ichaza ukuthini lo waseKasilani sekathathwa ngale moto ethathelwe lo muntu obulawayo lapha manje lento iba inkinga ngaphathi kweKasi abantu bakhala ngemoto ebomvu le aboswari bebabo mahwaba bebahamba ngayo le mina nge23 nangifika ngithola ikhendli iminyango yezwa manje siqala lapho ke indaba ama date nge23 zika April imoto ikhendliwe ngezi1 zika May intombazana iyashona amantombazana abulawa imoto ebomvu kuthiwa le moto ebomvu eke ehamba ngalabantu iyebulele lo mntwana bantwana bayiconclude unfortunately angithi manje akusama relative labantu abashonile then akunakuthi bazaya bayobuza ngale ukuthi imoto yini but nabangaya bayobuza namanje ekhoneni lapho bazobatshela la ukuthi la umntwana lana akazabulawa kathatha imoto ebomvu la eJardini naye ngabe mhlambe nababona labantu labo niba relate nalaba nithi yibo kuzaba yenye indlela mara nakuthiwa ile ya engithole ikhendliwe hayi then leyo bekhendliwe ngiyibonile kusinto beyingahamba even neviki bengeke ize iluke ngoba beyikhendlwa bogangwa ngayo ukuthi iyamoshwa ithengisiwe but next week nako emoto ebomvu iseyirelator seyirelator nalento le angithi then abantu angeke ba understand yiyo lento engisho ngithi kunezinye izinto zizokufanela zizokulandela nezingasiye zakho ngenxa ukuthi umuntu ukwazi ngale ndlela le then ubhetha nangabuphi bende uzophika uthini ngoba kokunye na uphika ungalokuthi umuntu ulwe nomuntu uphike nje ukuthi lento lungayikhetha mina lo muntu into enembi kangaka ngizothi ngiya explain labathi ngiya defender ngizothi ngiyangala bathi ya now ibuyela kule ndaba yebhadi bokukhuluma ibhadi angifuni ukukuphazamisa le nkulumo yakhe iflow kamnandi do you think bekuyibhadi because ngifuna ukubona i-connection ukuthi lento iyakulinka wena na because obviously abangani bakho phela mawukhuluma ngomahwabe then now la in ischeme esi1 imoto ibovu ngapha kunemoto ebovu sekushona abantu 3 people kahle because iCherry Z2 neyawuthe 1 right awuqhubele sa story lapha uhlanganise nale bhadi ngoba uqale ngebhadi kude emfiki yes ibhadi nala lahamba khona angithi lo mina umngani wami bayazi yonke ikasi bayazi ukuthi umbra wami lo yazi yatempeleka naphathi kwejele akunabantu abaphile njengamnandi mani ngaphakathi ejele ama accused since day 1 singena umunyalala la sabandita saze saqeda sihlukana nge6 ka September 99 since from nge28 zika May 93 nase visit isibizwa C2 not unless nakuze Cherry yakhe ore yami but nakuze abasedladleni basibiza C2 abakubo basibiza C2 nishaya how many years sihlezi 7 ayi
besenza ama 10 ayi. Ngifuna ukuhlanganisa leyo phela unyaka we-1 kunokuba na 52 yama weekends nje ngapha i-Saturday Sunday and then you are saying beniphilani nonke. Ngifuna ukuhlanganisa le connection ukuthi Ine reference yabona lento engizozikhuluma you can go wherever kuthi ngizokupha mina angithi mina abanye abantu kumele bayenza ama referral but they have to good sometimes ne if umuntu athi ngubheki ihlatswayo ngibuya endaweni enje ngenze 1 2 3 i-referral lento le phone man we check la airtime ukukhulutsho nje imani hey ngifuna sibhekana ngifuna ukucheck into zasekasi lakho kuphi labangasassista ngeairtime ye1000 sikhulume nama business people ngoba kunezinto ezixabanisa abantu ezingana umuntu ezingana backup umuntu uyayikhuluma nje bese yathula abantu baqundane ngamakhanda uzwa ke ihamba nebhadi kuphi lento le is one kwenzeka lento ne ngez 2 bokuyi Sunday is 3 bese Monday ngez 3 siplomile khona la bebaplome khona baplome lapho ngalezo zimoto ebeloba mengazo Saturday baziphuzela ngale mina ngiyeni ngihleze gate ngiphuza ibiyame gate kuqala inkulumo la ungayizwa kahle la khamka amagala labantu laba abafana bamasekasi la leso sikhathi ke isibhambe sigcwele kabuhlungu lapha wonke amalu yonke iSouth Africa beyixeka kabuhlungu laba fana omunye uthi he mona manje kusasa silosiya ngezibhame esigela na mina ngilongiphuza iphi ngitheni nina nisageleza niya ngezibhamu mara ngicela ukudlala nina omunye athe ye mona uzokuvela ukuthi hey wena ngoba kuzokuvusisa yabona ngingaba nake kanti abayithuba hlezi nobo mahwaba ngale ngasethabe balo baphuza bomahwaba babagobisela mina nasengizwa after ukuthi osani Cleve ayithobo bona uriboma bathi bazihlalele njengoba benhlezi angithi mina ngibabonile ngizwe kuthiwe bahlalele ngoba ngini lapho ngoba izahlanezekela inkulumo uthi ngibone njani ngoba uthawu nginwe ngiyayikhumbula nalokuthi angingeni lapho kusasa ekseni ngabona 9 hey yazi le ndaba abanye abantu bazoyihleka konje inkomo yazi bokuyimaleni nga92 93 yazi bokuyimaleni inkomo konje 15,000 manje bokuyi 650 leyo nginobufakazi inkomo ephilayo nganga ethenga ngithunywe umamami umamami bekakhumula ngezi 80 ngezi 80 zika May njoba kwenzeka lesiphithi lesi esokuthi uba abantwana nabo bani benzeni bashonile kwenzakaleni ekseni mina ngezi 4 umama unginike 700 endodo zakhetha inkomo ekahle kodwa ngiyabona izaphuma lapha ngisahlezi nekenyami kunabanye bengiganga nabo abangale kwenye ikasi sikhipha inhlanga sizohamba kuyothenga inkomo manje sisahlezi icho ngale uyayazi izasti yasho ngale ngenzansi ekseni man hayi bafowethu ngathi iyabhodanyana hayi manje ngoganga kusile nako ngithi unokuthatha advantage imoto zichayisena abantu bafa omunye uthoke eveneni yena uyocheka lapho ukuthi akusireli yakhe uvula ivene wena uyatshontsha sifuna ukuthatha advantage uthi nathi sibhamu sakhala ngingaxukuzeleka kamnandi sithole something lapha hayi man siplome siqedelela amabhiya nasehla kusekuseni abo past 9 yabona abo 10 past 9 nasetha ngama passage hayi man isikolo siphumile kusho ukuthi kumnandi ngale sehle siyahwanta yabona ngoba kuthiwa isikolo siphumile hayi siyaphangisa manje hayi abantwana besikolo banokuyenza nayi bebhizi nyana sikhona ukuthola something out of isiphithiphithi sabo akuno blame wathini hayi manje nasilo siyahla yabona sijahile singabantu nyana abalastaha sithanda ukuphatha amaphisi ke yabona manje abantu yabona nawulokuza abantwana besikolo bayi 3 4 2 yabona labantu nawo ngiyisa mina nale kenyami le yabona ngendlela bangibheka ngakhona bakuphanda endlela yabona ngithe laba abahlala bathukile man singene ngepassage yokuqala engivezela ngase road ngizovela nyanga sezonate sokugcwele ngasesikontirini ngiyabona abantu abakubheka nyanga sigithi zonate ngoba intuthu ngithi siyabuza inkinga man uchakoloyi omunye wabulayile abashimani babanka mu isigela sesiyaphu yabona nangizongena ngepassage yasezonate abantu abayaziyo ipassage yasezonate nangena ngepassage
yazi lezi zinto zimnandi kanjani Skim TP ngalelo langa kukhona abantu engingabanakanga mina mhlambe bangibonile bangayifakaza lento le angiasumi nangena ngepassage ngihlangane nomnye umfana bathi umlise ubheka afake short sleeves uphethe izasti ngesandi 47 ufake iuniform yesikole ihempe lelo limhlophe nebhruku eligrey uvela gijima uphethe 47 ngepassage yabona mina ngiyangiphapha ngithi ngiyospila ngale sokufuya abantu ngifuna ukubona abo bani umlise nakahlangana yabona sohlangana epassage umlise athi mona wena ujotse brawar to mula kuvela omunye ngepistol omunye ngerevolver intwana zesikela isecondary akusama grade 12 yebo ngikhuluma abantu abana 17 18 Yes. ngithi brawa kama ngari mahwaba ukayi ngithi abafethu umbuza kikina una ngabe senyaya emephathisini ngiyajika kuvele labona bathikini base roundini ngibuze yini kwenzakalana hayi bafuna abangani bakamahwaba yo umhlaba wonke uyazi ukuthi ngumngani kamahwaba muswini ngibande emathunjini nabo abantu be47 yagijinywa kuyiwa le kanti njengoba bayale ngathi bawubheka umahwaba bayakhaba umahwaba labantu engihamba nabo mina ngithi manje ngizobulalisa abantu ngoba bayazi abantu umngani wami umahwaba nasekuthiwa uyafunwa sokubulawa abantu mhlambe babafanise nami hayi man hayi man ngilahle ngingaze ngayapi ngene kwenye igitha bathi kamdluli lapha kuthulile yazo lesibili ha ngithi mali leyo mama misayibona indaba le ngiyayithenga iTupias mina la inkomo lengizayikhulumela lapha ya iTupias le ngiyayithenga ngithukile mina nabafuna dimani ukuthi bangifuna nami nangingatholakala nami ngingabuzwa ukuthi ukuphi ngazi ukuphi dimani ngene lapha ethaveni ezonita hayi Tupias chop balo ba cleaner lapha itulo ziphezulu ngithi asistero zothoqedile ngapha ngithele iglass eli1 not 9 kathi ukuthela le glass ngito sokuxukuzela ngaphandle akena iqwali ndukuru ngeyo ngidana aba isibhamu sisezandleni mudimo wakhotho okay mahwaba ngithi awafiki likopanile ninakaramo no linthola mu ndithi kiliwane angikhakhazeli ukuthi into engithusayo sinokuthi nathi nakunenkinga ukhawathi obra wethu ne sinokuku la uye wahamba na sakubona uhamba naye lo muntu lobo uhamba sizokubuza na sikubuza kamnandi uyalemala yazi ngisuke lapho ngiye small farmer esideep blind nangi lapho Uqala phansi manje. hayi ngifuna ukuthi lento le ithule ngizoyibuza kahle ngoba nakunje omunye nomunye ngenza isibhongo sakhe amonya into engikhuthuza mina omunye ngiye ngabamba ihrotman yakhe inkunzi retirement lakhe ngavuka lento le ngilemali ngithi hle ngibale nangifika lapha small farm ngithi kodwa ngibalekelana ngoba nabangithola la bazokunyabaleka ngibela ama taxi ngihambe ngiyothenga inkomo le ngihambe ngibuye ngenza amayo nikumama mislip ngimtshele emakhokho sokunawo 1 2 3 engizwayo lana manje sekugcwala ukuthini nabale abamahwaba abafikile bathunya muli bayitsanga bana baba sikolo babatla amahwaba abamthola lo mahwaba lo si remindwe ngezi 23 ngezi 22 ne zika April basi remindela 27 May ne i-reference ningakhohlwa ukuthi la ngithukule i-reference i-reference le ngikhulumayo umuntu ofuna ukuyiprove angayiprove bese ngazifihla ngabe seGroenbent into enye nenye uyiboshelwe ifakwe ecomputereni angeke ucela ipolice ukuthi man ngicela uthi mina ngiboshe nge9 million ihlemo ngiyacela mona ingaveli ukuthi bokuyi 12 rand angeke bafihle into leje abazi all right ngibuye esiphithiphithi ngitshela umagogo ke hayi kunje ngezi 8 isipane edladlini khumula umagrisa yazwa ngithini ngizwa ngithini Skim lalela la ngihlalile iviki lonke ngilongikhona ngisedladlini ngiyehofo mina amafoni awekho angikhona ukubuza ini achoose ini ngisaba nokuya kubo nangaya kubo manje sijwayelene la ukuthi mina ngena lapha nolomkhukhu besilala kuwo wakhe nakuba uphenya ukulilile lo muntu mina benginokufika sixabane etshwaleni naye sitabane nje ukuthi yazi into yabo bracket mona wathi ngisuke ngihambe ngifike ngivule epozini yakhe ngikhiye ngilale abuye etshwaleni akokode ngiyala ukuvula
emkhukhwini wakhe ngendlela besiphila ngakhona nathi Yeah. bengingayi nje umfuna nje ngithi bengisuka ngithi nangilambile akunakudla ngasedladleni ngifeke magogo kulapile athi ngathatha pizza tsiwe manje ke lalela la scheme nangibuya mina ngiyakekela ngifika kule ama-outhiwa ngakhabo mahwaba amanye ngiwajwayele bathe mutho brawa umuna ubathila bhora buhlukwa bathu ba baqeda utswa ha bona ha ba ya hamdluli kamdluli kula bathole mina khona Yeah. haba ke nakithi abantu labana baya ngegroup kunomuntu ogijima uyalunguza kuthe bayapi nomanje ngoba sebasuka ngapha lobuyayo lesikhathi labantu bakamdluli umahwaba ngiyabona uthoke etaxini mina ngimbonanga ubuye Vernaging uyakubo la amekhona la ehla khona kusekhoneni kumele ukhuphukelele uyakubo la mawuthi la deke la bokunedeke ngeout so ngeke siyibize ngegama ngoba kuzothiwa fakazi ukuthi iqiniso mara nakabangaya kuye nokukhona manje singaba engatholakala lo mahwaba ngiyabona kathoke etaxini nabasho bona bathe mina brawa remote bethe akuhlukwa uthena ka jump umkwaqo kwathi khombe itaxi uhambe la baqeda ukubulala abo bra bakho bafuna wena manje kuzozomunye umuntu ozokhulumela ibhomo bathi elaborate ngoba lento le ngelinye ilanga lezi zinto zinjani scheme sithole award ye-anti gang ngenxa yokulandela izinto singekho awethi kumele ube nama-data ama-reference akunamuntu bekasibhadala but besibhale encwadini ugogo so ulahlekelwe yini bokenziwa lento lezo ngizohlangana no-accuse kuphi mina esitimeleni ebusuku ngibuye Vernaging nenye awuthi yami yokubhoda umadala nenye yokubhoda uSipho kaTereke sibuya kuyozikhuthuzela edrobheni le phamulela amagogo bamabhunu esitimeleni umahwaba uzisipinele edrop but bengiloko ngakahlangani naye ngimlinde nje la siye khona ngiyasaba nokuthi ngiyaminya ukuthi ngingahlangani naye ngoba bokunalento yokuthi nawukhuluma nomuntu ofuna abantu kumfihlile uphi ngizoyithola kahle kuye nasekhoda kunamuntu ozavuka ozayala ngikhulume naye ubra wami nangu mahwaba esitimeleni scheme yo ngihamba noyiwani walabantu laba abebakhona nakubulawa lama uthwethu ngithi ngiyambulisa ubra wami hayi lo muntu ucisha phuma isitimela sigejini futhi ngithi kuwe le bhati engikhuluma ngalo akubanga nevara akubanga neqiniso into le iphushwe abantu bebayiphusha njengoba kunokunabanye abayiphusha ngesityle sabo jazethu ukuthi bonke abasekho babholile labafana bonke abaqale lento baze bayiphushela bayiphikama manje kunabantu abathatha lelo gama le bangayiverify my verifications mina yes 8 ngokuyisibane edladlini since iviki lonke ngikhona ngomngani ngamahwaba namhlanje sokuthiwa mina ngeke ngaripa ngabulala intombazana bangiyekeleni ngiyekelele la nizwa nginokutshela scheme yabona bro wami lana kusespanini la ispani osithola kuNkulunkulu nengelosi yakho isupportwa umndeni nabalele ethulini lomhlabathi abakini abanye abantu abazi ukuthi lento into yabantu abadala le usuka la usuka khona uzokhuluma into engasebenzi la abanikazi balento le uthi bathini ngayo uthi izilima uNkulunkulu isilima unika uSkim GP lento ukuthi kuyodlalelwa kulo lento le kuqabaniswa abantu ngayo ngithi mina akeze umuntu one verification okhuluma ngegama lami mhlawumbe ukuthi mina akeze azongipha ukuthi man bowungabalekanga yini or bowubalekile ngoba some of those people abanye abakhuluma ezinye izinto bebangekho ekhasi ngifuna ukuthola clarity bro lento leyo ukuthi kufike abantwana babantu kufakwa amagama ethu yabona last la ngizwe igama lami ngibona kuma podcast manje kunabantu abakwazi ukuthi yaganga wawuganga yena umuntu oganga oganga ebusuku umrate nenye into yokuganga nokurape yini kuthi iya rape yakhuthuza kubula abantu then umnye umuntu akayekho ebusuku igama
That is why yabona namanje sizoyikhuluma ezinye izinto ngake ngakhuluma nawe ngefoni ngikhuluma no TT yeah sinokubonisana singama out uTT bekuye bekanokunyisa kweSABC1 ne wena bonokuthatha ungifake kwinto zakho ezithunyana trinyana kwezinye engafinyeleli so motivator ezigele emadanyana abanye abantu angeke bayenze ngaleyo ndlela leyo. That is why nasekhulumende wanyizwa ngabatshela ngathi abanye benu kumele naniphumalana isiphathe kahle ngoba nenza amaphutha hayi ukuthi inoxolisa kuye wonke umuntu bayenza inkani ngathi nithule yabona nenza inkani na umuze ningawumuzeli bafethu lana sizange uzothi singama petrol wethu la sizokhuluma nani sicelile ukungena la no ngithi bafethu khane nizongazi nina abangangazi ngoba abanye sikhathi kuningi last year nesikhathi year before last form through yes it was August if I'm not mistaken la ngibakhuza khona ngithi abanye benu nithanda ukwenza ngathi inomboro le into eniyithandayo ngithi lalelani ke bafethu mina ke abangayazi ngihlezi 17 years la maximum anginayo inomboro hayi ngoba bengaphansi kwemaximum bangivalele ngiyi1 angifuni na first day mina nangiboshwa angizange ngiqhwaqwe mina abantu bathena benza isikhumba lapha nabathe zonke shawa ngahlala lapha ngiqala ukungena mina aphathwe leyo ngangiboshwe neGrootman yami ngathi babhile yona nawe bengaganyi bekune 500 yebail edladleni abenze ngayo kumele sikhipha ama 400 ngathi bailani yena mina ngijwayele estradini lana kufanele ngene uzangilanda kusasa bathi nabangibiza mina kwasala mina ngiyi1 ngibonye 1 angisukunyi1 ngiqala ukungena aphathwe leyo baba uhla babathathela imali bonke labantu labo bathi lo wayangizi kathula ngathi ngcinyiwe ngazijulela nje kuthi ngakhipha amabhethi ngathi soke siyibone namhlanje bathena baqeda baqala ngalo baqale ngaye bamkhahlela bathuma yena uthi ayobiza la imali bazokutshela skima kwantamba manga thina siyintwana noma khwaba besinokuzivalela nabantu ngasendini nawo lwa nathi bokwazi ukuthi siya la wena uthi asingeni khona so nithole stokfelini sayifa omunye ukhiya umnyango omunye ucima lights ngikwaza lonke ngasendini labantu abanokukhuluma ngathi bayazi besenzani nje angeke ngifihla into leyo ngathi mina namanje mina umzimba wami akunamuntu ongawubhekisisa kahle eish izinto esizenzile wena skimne eish kumele sibe nevaro ukuthi abanye abantu ba-understand bakwazi ukukhuzeka that is why last time bengimotivate la SABC1 eish bathi kumele kwenziwe iplan ye-criminal record yami eish bongajakulani eish mfethu yazi ngitsheni mina ngithi angifune yami lento le eish eyami criminal record lengiyenze ngamabomu ile criminal record ngithole sengimdala ngikhuzelwe ngisesemncane lento lezi ukuthi na uphatha isibhamu uphatha umbese ukhuthuza abantu uzoboshwa manje kumele nangizomotivate esigela ngithi hayi mntanami lalela ungaganga uzovelelwa iflop bese ngiyabuya ngithi hayi mara lokune advantage yasuka lento le uthola isipani futhi yazwa manje ngikhohlisa abantwana kumele ngihlale khona icrime izokuvalela ama advantage wempilo now iyenzile it on risk mina ngikada 2027 kusayini skin angeze umuntu ozokukhohlisa angixoshi umuntu la but nje abantu bazi ukuthi nabakhuluma abaphila ngababodwa that is why umuntu noma afake inomboro eCape Town afika ayi1 bangamcheckanga la LAU for Sun City bazomazi ukuthi unumber bani nomuntu yazi enziwa yini lento le phile nabantu uphile nabantu ofakazi yes manje akusiyabo ofakazi laba bokuthi mhlawumbe abo bra bakhe angithi bana ama rival ngaphakathi kwejele bayamazi lo bake bahlangana naye kuphi uyini siyamazi uyasaba futhi lo manje banokwenzana nabantu banokuthi mina anginandaba ukuthi mhlambe umuntu angayixoxa ngoba ajabulile indaba yenombolo yabona Ruwami ungenile edanyane khona iqhwaga lapha ezala noma ungathi wena awumsabi but na umlwisa kuyafana ulwa uzoyenzakalani ngoba labantu labo uzomhlula uzobiza abanye ukuthi uzobhandita into engekho kumele nje estradini bayazi ukuthi emgwaqeni nasesiphumile istrada isethu yo yazi Grootman ne uinstitution ngiyabathanda abantu
abaringayo because lokhu uyasubstantiate lokhu ubuyele emuva njengoba usho ukuthi no guys mina please call me ngiyani inviter into my life if you wanna scrutinize anything mina ngila and bengeke ngize nje and azange ujikajika instead ubo pledge lot skip excuse me I'm one person if my name is mentioned can I come so that I challenge whatever lelaphana because ngihlalile eDanyane ngagwetshwa asithinte entertain indaba yeDanyane yabo ukuthi uwe uMahwabo uyavelela kuyo yonke indawo now eDanyane ukungena kwakho straight ungena kanjani and then number 2 ungakhohlwa ukusitshela ukuthi lesakhe kubhoda abantu abayi2 ama families wayithola ijustice laphana yagcina ilink abantu vele lento or labantu abasuspectekayo because Mahwabo naye somehow liya mention igama lakhe so that we clear yonke lento leyana as much as ngisho ukuthi into le iyenzeke ngezi1 zika mine 93 ne njoba thina si remindelwe iCase yethu yokukhuthuza yaseThunara si remindwe nge22 zika April to 27 May nasifike kodwa nge27 zika May bavala amabhayili bathi come tomorrow ngathi icala selinibheka kabi manje kusasa basigwebe ama 10 years ebanishishisele mos hayi angithi come tomorrow angithi since siboshwe kusuka le yeah yes ngakusasa basigweba ama 10 years ngale nkonzi leyo ubhekeke lenkinga ayibakuphi ke scheme ne that is why ngithi kunezinye izinto umuntu kumele uzilandelisise uzibhekisise na noma uzoza ukhulume ngomunye umuntu ukhona ukurelate izinto iproblem yazize yabakuphi kunabantu abaze bathi amarabhekeni ogwebethu mahala uzoma phezulu kwento kwejele uthi akusi more taxi that is why it is verification abona kufana nokuthi umuntu athi yena utatamile eDanyane hayi ejele ubaleka nawo uyizile lapha nawukhokile yeah o recognize what siphile ejele mina bengiphila nama number 1 wawo wonke lamakambu la ene manje kunalento ukuthi as much as ngutshela ngithi impilo esiphilayo idomo uzokhuluma amanga umnyavele ngeqiniso that is why ngithi kunezinye izinto abanye abantu izinto ezigrand into umuntu nakathanda inombolo uyayithanda mara mina ngokwazi kwami akekho ithandayo sikhulume nje ivara akekho othanda inombolo enomborweni most abantu abangene kuyo bahlukane nama accuse ebeze nabo abajwayele umuntu wagcina seka nomuntu wase Eastern Cape athi ubra wakhe angeke uthanda ukuthi khona manje ngenza 10 years noMahwaba masenza ama 10 years then ngithi mina ngi 20 something uMahwaba kashaya umthetho ne so bese mina senginabafowethu la okumele ngikhuphule 10 years yami kusasa ngithi inombolo ngiyayithanda uMahwaba hamba ngishiye ejele ngithi kumele ngiyime ngenyawo manje ngichazela abantu ukuthi into le iqala kuphi ya kuphi ngithi angina problem ngayo mara nayifaka igama lami izongideyina ayinohamba kahle into le izoxabanisa abantu izoyenza senzi sibuzana into eziningi ukuthi wena mina kahle kahle nabo ufika ngithole ngomva komnyango wena bengiphila nobani bani okwazi ngcono phakathi kwentwele yenu lena niyazixoxa kunabantu abathembayo yabona kunento ukuthi sinemfihlo that is why noma kuyobanjwa inkunza uthola amawuthamanyesa uyobamba inkunzi uhamba neskini esinye sakuphi kuphi upikiwe angithi mhlawumbe uMahwabo uyasala abathembu nasifuna wena for into nje ne ngizomtshela ukuthi angabi kabi ngokusala kwakhe angithi yena unabantu abathembayo naye nakabatshele something nangile nangibuya mhlawumbe siphethe ama5 tiger ngimuphi 5000 uzoxoxa nomunye umunyathamo nomthunga bafile 10 block umuntu awusafa 5000 uyoyixoxela omunye umuntu uthi ubhekana kanavara bambhemisile yayibona seyibanjani fana nazo enomborweni omunye athi ukuthi lo ningamboda nje ngimuna angithi nemfihlo zenu mara uyazi mina ngithengisa insango ejele that is why bengine access yabo bonke labantu la bengaka kokuganga ukuthengisa insango yenza into ezinakes but bengiclass nje ukuthi hayi man into nje iyabhenywa push isigwebo yes ngizambisa isigwebo nami ngikhona ukuthenga lokethengwayo nami smokolo so ngoba you've got visible injuries and you had said wena manje abantu
mara ungakukhumule angeke abanye abantu babelieve because ezinye izinto izilimalele. So le ingozi uzaccumulate kuphi? Ama-car accident or ke? Hayi. Le ngozi ezikhona khona manje ngalimala ngelangeliwa. Nawa lama ngafana nala. Ish. Yezwa manje sibuyela kuphi? Entweni eyenzeke before le ka 93. Ukhawutheke even before the incident. Before le incident le yento yokuthi ifakwa amagama wethu. Imoto ezibovu. Yeah. Yes, lalela bhuti. Ngicabana nomakhelwane wami. I-23 zika December 1989. Ngihamba neGrotman yami nenye out. Lo muntu akhipha umese umakhelwane. Ngikhona ukumupatreka ngiphamula umese ngimkhahlele. Umuntu obeka odumile kabi nawe uyamazi uke wayizwela into yakhe. Ema comrade. Hey. Yabona ngimthela induku. Yes. I-23 za December. Nge-25 ngeChristmas. Eze negeng yakhe. Ish. Yezwa manje ngitshela lento le. Njengoba beza ngibaxukuzise. Ish. Ngebhodlela ngibagijimise babaleke. Awuthi esikhula nazo. Ne? Indluli Christmas 89 90 January 1st February nangizala emalala bokulesini izikhathi zelangeliwani amazinyo lo ama-clap blind amazinyo awubeni nginongichama noma ngekho nje Hey. chama neguys zami yes kini uyazi kwenzakaleni labantu bazame into ukuthi le awuthi yabo ibhoso isiqhwaga isiqhwaga lo sokuthi ubhosa abantu comrade i-activist nakathi nakuthiwe kuyotshiswa kuphi uyagijima yabona uyayenza into ethiwa yenziwe bekafast lo mfana all right kube nalento ukuthi kuyajudanwa manje bakhumbuzana lento base stadium yabona izigela zihlangene ngathi kuhlanganiswe yini igele eziboma iterrain kufuneka manje iqhinga lokuthi kuyoreventshelwa lo muntu lo ngento le ka December ngiyadelela mina ngoba kunomyumbra wami bebathi bamxukuzisa saxabane kusho ukuthi awuthi sike saphila naye khona maybe January isigela besiqeda ukuvula labantu abavusa lelicala leli lokuthi mina ngilimazela umngane wabo ngamkhahlela ubra wami uzwakala umakhelwane wami angeke yenze into ezindaba futhi ngikhuluma kabi ngaye ngangimlimazile kwakumele ngabe urevenchile ngendlela leyo but you cannot ukhethela umuntu ngoba nami ngimkhahlelile then e-stadium uyazi kubonisana ngani la imani kumele simlandeni khona manje osuka le uzomamela kwenziwa ama allegation wenzeni hayi ukhawathile media nguyasigela ayisuka kude lento lezi zento lezi amagengwa wezikolo wasekazi abantu bafile babulewe formal omunye oza ngeallegation yokuthi urepile ngwana sikolo ngwana okwane mistress okeni ka class indiko yazwa kwenzakalani imotivator lento ukuthi kungabi nomuntu ozathi uyasala yena lo muntu yadelela la yezwa lo muntu bavele labantu 6 men ngibaxukuzise hayi kanti babhaya babuma yi 300 ngoba bona ngithi 1990 na 20 years baza kutela ngenqamba manga mina ake ngithi ngenze ngcono kunobani kodwa esayidini lami bengiyimela ngangiphethe ukhwabzini ke bokwaziwa ukuthi angeke nibuye labantu labo ngilwile mina ngabatshela kade hayi mbulaleni nina ngiyadlala nina baze bang overpower babhaya bangishaya ngedini baze bang overpower bangibambe ngiyalimala lapha program yabona ukulimala kwami nabanye abantu bakhona bake bathola ama-injury acishe ukufana la visible njengala bakushaya flat vele hayi wena mndoda umuntu ophila noNkulunkulu ngamthathi kancane la nje babangikhawatha ngamatshe ngikhona ukudabula lapha ngijampe kwa-ankile amba vele ngapha bangibambe ngapha nangapha mind you angiphuzanga ne-BA1 sober like a judge kusemini njengoba ngibanjwe ngapha nangapha ngiyagwazwa na omunye nomunye ugwazwa lafuna khona
lo muntu lo babizile umakhelwana ngithi sekabona abangibulala labantu bathe mina woza yabona umuntu lo bekane plug mara wasabi kwenza la yini la bathe mina ngeke usibizele lo muntu lo kusuka lapho ngamkhawati ayithe wenze nje bambi kulawo mesa la imani bekathuthumela uyithe klika ukuthi inceba la imani izipho ayisana ukuthi ngiphume igazi nangibuya khane bazozwa nangibuye hospital ngoba ehospital ngihlezi ngene ngolesine then nabeze edladlini Friday bathe mina abantu bathe bazochisa indlu and uMandela uyaphuma ngenzi 4 vat February 1990 that is why ngithi umuntu ozala azokutshela engakutshela amaphupho nje akeze athi umtshele nje noma ungeza nepage pro wami ukhumbule kahle ukuthi ngizokwazi ukuthi lento le ngikwazi ukuthi nangiyithengisa naye ngabe bazoyithenga ngikubize ungabi nomuntu ozofakaza ukuthi bowungekho lapho uye bekakhona ehospital ngiphume ngenkani mina ngivele ngabatshela ngathi bangidischarge ngicela ningizeleni impahla ngoba kuthiwa kuzochiswa indlu yasedladlini ngithi manje nachiswa le yandlu mina ngina 20 years abantwana bakithi bayohlala phi umama wami uyohlala phi itime lami uzohlala kuphi kusho ukuthi ngenxa yezinto engizenzile ezibhedayo sekumele abantwana bakithi bayofela lengayenzanga ababambe mina babulale mina ke at least bazokhotshofala angeke basali lendlu le ngabaleke hosi nezekazi it was on Sunday nangiphume hosi mina uMandela beka expectiwe la ngalelo akazange aphume on that Sunday uphume next week Sunday ngezi11 hey and ulimele leso sikhathi bengilimele kusho ukuthi ngivuvukele ngilimele ngokuthi manje nawusho ukuthi uzowapholisa amanxeba abanye bayicula bese bafuna ukuthi igayi zabo zihlukumeza abanye abantu yabona awulahleli tawulu man ukuthi amazinyo amayashota enzini it's not lot of amazinyo or ini awuphila amazinyo manje uzochukuluzana nabantu ngoba wena ucabanga ukuthi udeformed uke wabanja noise awuhlukumeza abantu isubside kanjani manje lento because mayisukile phela abantu bagcina benzani bayaxola over time or kugcina kwenzakala nihlale nenegotiate laba babankhawatha ngizokutshela namanje on record abanye babo basebenza amakoloneli ama-ini esotsheni ithimi le bengikhawatha mina ngutshela ngabantu labo kuleyo 100 and something or 200 and something abayi-50 babenefitile ngegazi lami ngoba baze babalekele exile i-exile le yabuya yabaneka izibhani ya-celebrate ngithi uNkulunkulu nokukuveza ngenye indlela ayisana ama-families wabo ayasurvive namhlanje abanye amakoloneli banemizi banezimoto ngijabulile nami ukuthi hey kuye kuthiwa uJesu igazi lakhe livusa abantu mina bavukile banemizi abaningi noma ungabuze kahle ukuthi abantu abalimaza ubheki bazokukhomba esotsheni bakukhombe kuphi emasipaleni kuphi this is deep baye exile ngenxa ukuthi kuxoxukuzela manje bayazi ukuthi hey lona ukhokhoba lona eish manje ayengechizile ngengwabulani nokhokhoba manje kumele senzeni i-team sambeni ngenhlanhla uNkulunkulu akusinto okudlala ngenhlanhla nababuye exile ngisedanyana nababuye exile babhosikazi ayisana nababhosa abanye babaleka laba abanye banokukhuluma ngathi la babaleka ngaphansi kwekazi mina ngisedanyana lesikhathi leso ngichizela leyo 10 ayini bona bakhona bebangayenza uqhuku ngalento le bengingayazi mina labantu laba babuya nje sebanama license gani banama access wama rifle futhi kube lo mahwawa abantu bekaloka khona ngithi namhlanje mina ngithi angithi mina ngidefenda isite ngamahwaba ngithi umuntu othi labantu labo angeke basavuka abanye ne ngoba mina ngithi ngifuna ukuba lapho or ini umuntu akakhulumi kube bengiyiphatha ye-allegation leyo ngabe bangilandile nempama bengayithola manje yabonakala beyiphushwa abantu abayiphushayo mina ngumngane ngamahwaba waye mina bangangifakanga kulento leyo le Grootman ithethile ikhulumile and manje I'm tempted to say of course abantu la bazobabuya bathi mfo wazi wakhuluma when you took words out of my mouth because kunale preconceived idea abaningi banalento ukuthi abanye ngathi banalento yokuzitshela la bathanda ukuzwa ama voices wabo mabekhuluma but because lento sikhulula ukuphila
And I love your motivation. I'm going to bring back Grootman Brabegi so that we talk about another world. So, kunezinto deep, such as our construction mafia. If I can touch that, we ask ukuthi number one in the country, Cyril Ramaphosa, president. Leanto itachile was what lento. It's crippling the state because there are a lot of things that are happening here. So you've been there, you have done that, and I know Guti, there's a lot that we did not cover today. But I thank you for your openness and also allowing us into the space. And so the part 2, it's imminent, it's coming soon. And I'm sure nizovumelana nami azangiphazamise because kaningi phela abantu bayakhala mawuringa kanje bayakhala ukuthi yazini awumyeke man. Manje problem bafuna ukubuza imibuzo emillion ngesikhathi esi1. Skim why ungambuzanga lokho? Why ungambuzanga lokho? So send the comments, leave the comments. Any question eninayo, Grootman, I'm going to bring him very soon. Just type the comments on the comment section, leave the question so that the next episode I'll obviously build up and pick up and borrow from your questions so that episode yethu izokwazi ukwenza sense. But for today, this is how we wrap it up. So Grootman, abantu bakuthola kanjani? Are you on Pelanena Madala Stokisi? Are you on social media? Is there anything that you are doing now in the community? Umsebenzi wakho mabafuna usizo abantu bayazi abantu bathanda umuntu oneplug. Utela umuntu nomoya lo. Sicela ukumfonela sicakwe yini nani. I cannot be Utemba from Most Wanted and bese ngithi ngizocover nationwide. Abantu baningi. Yes. Over 60 million people abanama problems. Nani niyafuneka la? Ile nto le njengoba so sesivala kulesimo lesi ubuze ke award Yeah. asikhakhanga Sivala. Yeah. sibuyele emuva Yeah. iaward le ifika ngalendlela siza ngama reference ngeke ngutshele ukuthi hey kunezinto engizenzayo mina ezinto angizifihli into zami Yeah. angithi izinto na ubheda ubhimba awufihlanga nix yes iaward le iza kanje nama reference letters ma referral letters from Esgela Yeah. 2017 nasiqala le campaign Yeah. ne njoba izoba iVCA Yeah. ne iqale kuyi nabe sihlangana le konje sihlangane entweni yini le eJohn Foster Yeah. lakhumula hlangana eJohn Foster nahlangana nabo Sithole lapha ya Yeah. nasiza ngalento nge27 zika April 2019 Yeah. sihlangane Uma eJohn Foster orange, yeah. Yakombo. Yes. Yeah. okuyithi yabo ma orange yabo TT Yeah. bonke abo blue punch Yeah. yes besiceda ukuwina le award nge28 zika February that particular year Yeah. it's 2019 le campaign naseqala besinenkinga ekhasi Yeah. abantwana abangafunda isikolo bababhosa intwana kusho ukuthi kunalabo abathuma ama number 1 la khulunywa ngawo la adlala ngabantwana le ntwana sibhalwa inombolo lana sisesikolweni ngenxa ukuthi yena yakhe umuntu usayibhalela akafuna ukuyikhipha mara bemhlukumeza uyabona Yeah. manje saba nalento ukuthi sibonisane nomahwabo ukuthi hayi mona nayi khona njengoba sasishilo ukuthi akeke sibhoswa abantwana inkinga kuzoba la nasekubhalwa la Yeah. sokuzobhalwa asike sibangene bro sibangene ngesifuthu sabangena kabuhlungu bona ngithi 2017 you can even ask upanyapanya Yeah. mina ngeke ngizitshele ngomuntu ongekho oshonile ngiyamhlonipha kodwa ngakurefera la kwazi ukuthi lo muntu lo ngiphila kanjani naye sine khukare aroundini yami Yeah. khukare enyakeni if not a year or two before Yeah. beyithole 100% ya decline upanyaza wayiphana ngama incentives where something like 45 million ukuthi ku build iskela silungiswe kai though thina abanye sikampeni efitanga sikukhona ku construction nevertheless besingayenzeli into le Yeah. singene ngaphakathi kwekhukare ikhukare bangakunika reference Yeah. 92% pass bese idropile Yeah. sangena eThandukwazi 100% pass same year sayesu huputso 85% pass from less than 40% pass isokwazi besingayingeni kakhulu ngoba iprincipal yakhona i very disciplined Oh yeah. kuthi lo muntu lo ya umathi usobeka bamba isigela ayi1 Yeah. Nice. nakavele khoneni nje avele estradini ngesikhathi sesikole bebayiqoqa bonke laba bangakutshela abantwana abafunde sokwazi umathi uso akunala ngizaclaim ukuthi sinisizile thina Yeah. bekazibambela isigela into esesasiza ngayo imashabani beyiphelela ku grade level Yeah.
ngenxa yalama gangster ukuthi abacontroleki labantu Yeah. singene ngaphakathi kwamashabani khona manje imashabani ine grade 12 ama grade 11 kwaphasa 90 something 98 or 99% of them therefore kwamele ukuthi basivulele igrade 12 yabo ngaphakathi kwethi bebabathatha babesokwazi yazo sikhuluma ngegelezi ngakhe that is why nayifika upanyaza ubuzile ukuthi lento le yintsha le kwenzakalani bathi khona ithumene enye la ibhizi kabuhlungu kabi it is then nges 18 January is 30 years 18 January lapho kuvula izigela Khokari besikhona nopanyaza athi sibongo lapha ya sasuka sayisuputso lapha ya besithola amapanga ngaphezulu kwesigela nasigela noma khwaba bebawalahlela uzokutshela ichief whip riding la cancel yeah usabizwa yilo mama umembasali umfundisi ibishop noma ungamfonela noma ungamgugula umbuzo ukuthi nje imbuzo nje ukuthi hey ngamtsiba mani le mama then lento leyo besiyenza siyithini correctional services sihukapile rainwater sayihukapa crime prevention social crime prevention social development sayihlanganisa but ngendlela besidesign ngakhona uyazi basebenza labantu ntambama kumele bahambe baye emakwabo igangster girl kwesikhathi eqalayo manje igangster ngithi ikhruva until ngabo 2 entatha sasilali siyi2 thina mariboso bayithola seyingekho kuthi senzela nje ukuthi kubelula nje kubelula for sithina sonke that is why iGauteng Premiers Award sithola sile team leyo but ngicela uzwe ukuthi sikhuluma ngani kunama frontliners abantu esithe thina siyazidela noma ungabuze lokushini ubazokutshela yona lento le award nayiphuma iGauteng Premiers Award bes contested ama entities ay70 you can go Enedale bebakhona nabo but bayilwisile igangster Eldos ngel 28 bongasinto efihliwe Gauteng Premiers Award ikhona awatale yona na swari wakakaya kezanga nayo yini mara proof bazoyithola yeah ikhona Gauteng Premiers Award anti-gangsterism reclaiming our culture ibhalo kanjalo hey bona bhuti wami ngutshela ukuthi Well done. umuntu bekakufonela asespanini yeah yakupha kuthiwa ngwanaka barumkethe isifoni sikela siyangena ngespeed siza nefoni na ubuye espanini ifoni yomntwana ikhona Friday na ubuye espanini bakubamba inkuzi kufonele thina futhi siyoyilanda imali yakho uyibuyisele sithi ndoda ayisayenzwa lento uzothola ukufaka ngaphansi kwebhasi yeah na uqhubeka uzoyithola lento efunayo mara should masinga multiply South Africa sibe nama characters sibe nama Grootman aso masilapha kumjomane ngithachile into yama Grootman ngithi culture is eroded amajita mind your own business kakhulu futhi lezi ngathi seziplakile zenza inyuko angazi ngibabona abantu aba selfish njengalabo I mean tina we are out there you are trying here and then I mean I don't talk about some of the things that I'm doing but abantu banokuyibamba ku social media ukuthi yazi this man is very dedicated when it comes to issues zokuba on the ground ecountryn ukuba devoted as a citizen udlale your part because abantu banyamalele chief abo Adam uNkulunkulu wabuza ukuthi Adam ukuthi abatholakala ensimini yaseEden instead kuloko kuza ngama cultures amaningi ongawa understand ukuthi ayabi but anyway I'm humbled you know ukuthi ngikhabule and you inspire me a lot because ngiyazithanda into ezipositive so ifone izongena ifone izokhala ival manje is infested with igangsterism via ziningi into ezenzakala ngala ezibhaye not only ival njengoba usho ukuthi kunabo Eldos nani kuyazi ukuthi ala baphethe le minyaka igangsterism and it's difficult for them ukuthi bayivale emadanyane there's a law or I would say there's a say that says you cannot combat gangsterism but you can minimize gangsterism so nathi we trying our level best yabona ukuthi sibambe jibe minimal almost to none so abantu babanifuna banithola kanjani if bandinga impela ukuthi sekuyaphuthuma manje kule akithi bokuyinto besiyenze i former prisoners ne si NPO bese register kanjalo then yaba nento esingazi ngoba sisafunda thina kahle kahle sitshelwe ukuthiwa registerana 1 2 3 bafuthi ngendlela eniphusha ngakhona sala sathi angeke asiregisterana abafunayo nijoyine sanenzela lento ezon benefita yes okay then yagcina khona manje
angithi isakile manje le ize yasaka into yama wrong 10 ben 10 ala 10 hashtag ne Yeah. yes most yentwana zakhona noma ungazifonela zingeza la ezinye amapanyaza bangibonga everyday ukuthi khotba nerinana walibhosa wathi nawo ngaye emotweni zethu noma khwaba namanje njobe kutshela ngipatshele itayela Yeah. angazi noma ungayikareni kamahwaba noma kunini nawo ngavula ngeke ungatholi amakhoni ayi3 or ayi2 Yeah. or ipanga Yeah. nazo njengoba ngixokozisa nini la bathola ipanga emotweni ngithi hayi ngiyasebenza mina section 21 yes sisiza wholeheartedly Yeah. awudluli into exakile Yeah. bese uzoclaim ukuthi wena wenzela abantu ini Yeah. awubakoloteni ukungena kwami ejele Yeah. angikoloti umuntu whatever leyo the only thing engiyenzayo khona manje ngikhumbuza isimilo engangise esasisine kwabazali bethu akumele ngasiclaim into engekho that is why I even told them but hey mina manje nina kwenzakalani benefita ini bazo na utshela umuntu uthini uthi hayi mina yazini we have nothing to give back the community those singabakweleti sinikela ngathi Nice one. ukuthi abantwana bethu bakhule babe grand Yeah. Ngicela sibhaga ama number Grootman. Na i-camera yakho la. Ngizowafaka la on the screen ne. Ungama number lawa grand ekumele ngiwabambe and then Brabongs please ngicela ngithathe lona ama number siwafake. Abantu bafuna ukusizakala mfethu. Hey mina sengikhathele amakhola yangena nje. ngoba sokusipana kakhulu iVCA ne Ay. iVCA yiyo esebenza kakhulu sokuyi entity eyenziwe khona manje for cover Yeah. zonke lento lezi. Ngicela uyibize number. 068 Yeah. 025 Sure. 4309 068 025 4309. yeah angisenzela ukuthi unobhala Yeah. we-Gauteng Okay. crime prevention Yeah. kumele kutholakale inamba yakhe ukuthi bangafikeli kini Ngiyashesha. bese ngithi kumele Ustaka isheshe ingene kuye No, ngiyabonga. yena yes Yeah, no siyabonga. unobhala umahwaba eGauteng province Yeah. Yes. No, thank you very much. No sesibonge kakhulu man. Salute to Bramahwaba. Very soon sinayela sizomfaka espacing sikona ukuthi siringe naye ke. That's how we wrap it up. Have a beautiful 2026. I hope ke since unyaka ustartile abantu banama New Year's resolution. I'm sure after this episode now uzoqala uthi I think thabathe nami into yami ngizama ukuthi ngiplug bright in the corner wherever I am and play my part. Keep well and stay blessed until the next episode. Salute. Yeah.